bagngal daw kada kayo amin kakabsat. Welcome kayo iti programa tayo nga sa Miweng iti distrito. Yes. Yung bagngal daw, wala man tayong score dyan dong. Pa-shout out dita. Pa-shout out kayo, nag-comment kayo lang. Comment down below. Habang uray tayo iti nagiti request. Nagiti mayat nga sumali kada ti pag-games tayo ket i-share your laeng iti live stream tayo. Share. Tapno makasali kayo. I-share your lang. Tapno dati share badge. Naimbag nga aldaw kakabsat kuna na ni Angelica Biliedo Tabula. Hello. May isa ka dagiti top fans tayo detoy. Hello. Mabaling kayo met game nga kwan ni. Mabaling kayo pa nga Agsenti Stars. Naimbag nga aldaw yung ate ken kuya kuna na ni Jayan Ancheta. Ay, kadagayam ni Louie. Amo mo yung met siguro ni Louie. Ag-hi ka man. Mapupukang gitarist tayo, apo. Shout out ka, no? Na kayo may shout out. Mabaling kami at agbasa dito eh. Ayan, shout out kay Joanna Mercado Ilar. Hello, shout out. Shout out Lopez family from Santa Catalina and Tabula family to Lusok, Santo Domingo from Angelica Villedo, Tabula. Hello, Ayan, kadagiti taga Lusok, Santo Domingo. And hello ma'am, kuna na ni Sir Eric Urbano Reintegrado. Hello. Hello, kuna na pa ni Saturnina Marfil Galindo. Ayan, hello. Mangantay pa yung ma'am, kuna ni Sir Eric. Sir, niya ti si Dayo, patigo ka man. Sana all manganin. Patigo ka man, sir, na ti si Dayo. Dagiti magmanganan ka, comment yung ano na ti si Dayo. May kami makipangal daw. Hi ma'am, sir. Pa-shout out po ko na ni Jenny Jaramillo Tubera. Hello. Ayan, pa-shout out Reintegrado family from Tamurong, Kawayan. Ayan, from Ching Reintegrado Ponce. Ayan, Shout out po. Hello, Reintegrado family. And naimbag malemyo dita kay ko na ni Kuya M.M. Mercado. Shout out ito yung Lusong Farm ni Kong GV. And hi, kadagiti staff dita no, agwibuya kayo. Hello! And hi, met kada Ma'am Donna dita base. Office tayo J. Kabugao. And hi din sa congressman natin, si Congressman D.V. Savellano. And shout out Netoy, shout out labeng ko Joe Ariel Ancheta ko na ni Jayan Ancheta. Adu. Pa-shout out. Netoy. Itabungaw ka na di si Dada, madam. Ay, tabunga. Ay! Umay kayo. Anang nga luto? Batso, uno din ang dang. Digi ko mga batso. Ngayon pa shout out Halyorina family from Manangat, Kawayan. Kuna na ni Nerissa. Dito kasi nabasan dito. K-Cap Halyorina or Jalyorina. Ayan. Top fan natin to. Tapos, pa-wash out manen amiga. Kuna na ni amigo Makmak Sidro. Ayan. Hi kay Kuya Mak. Umikan ko dito. May kagpamerienda. Pa-burger ka naman dyan. Burger. And pa-shout out Kerubin family ng Nagilian. Ate Kay ko na ni Catalina Lopez Kerubin. And shout out. Ayan, pa-shout out kin Bebeng ko Miss K. Ayan, from Ay! Jen. Sana all ay Bebeng! Bebeng! Ko na ni Jenny. Inanagana ni Bebeng mo. Shout out ka no kanyang bebeng na ni Jenny Jaramillo Tubera. Shout out. Ayan. Watching from Hong Kong ko na ni Blessy Del Rosario. Wow! Sana all? Import? Pang-international. Ayan. And belated happy birthday po kay Sir DJ. God bless you, sir, and more power.
And, belated happy birthday kay Sir DJ Saveliano kahapon. 13 years old na po siya. Ayan, happy birthday! Ayan. J-Ron, tinaga na, J-Ron. J-Ron, tinaga na ni Bebe na ni, Bebeng ni Jenny. JJ. Well, JJ. JJ initials ba po? Meant to J be. Heart J. O, di ba? Jejemon. Ngayon, Alam. sana all my bebe. Kulanan ni Joanna. Joanna Mercado Ilar. May patingin ni Maricel Esteban, sana all my bebe. And hi din kay Bebe Andrew. Hello! Sino pa ya? Dapat tigpa-shoutout dito sabay nagkanta. And then, no, malpas na nga agkanta, mabalin kayo nga sumali pag-games tayo basta. I-share yun. Dati share your badge. May na po digit yung naka-online, pag i-share laing digit ko na tayo, di-stream tayo, tap no, agka-share badge Yes. tayo po. Awan gamin bebe da Miss K. ni Jenny. Alam po. Nasa Naka-date yun to no February 14. Nasa kit man. No, ay wang gayang kakabsat no, dagpaharana ka, no, dati mga ya kanya yung paharanan to no 14, mabalin kami. Bali, Mr. If Betty the price is right. Na dati araramen nyo, mabalin kami nga kwa na tayo, tawag na tiyo yun. Arkilaon. Shout out po Garcia family and Puzon family from their Darat, Cabugao. Kunanan ni Lariza, ito, Launico Garcia Puzon. Ayan. Yan dito ni Anilu. Hi Anilu! Data na tayo may nga patayon. Contender. Long time no view. Kanta tagaro doon tapag-orayan nga umaduti viewers tayo. I-share yun lang sa atap no umadu tayo. Mayat no ado kayo ngaglalaban nga kuwaglalaban kayo tipay ayam tayo. Sige, sige. This is our first song. Nabayag nga ako kinanta deto yung bakay bagayo nga favorite song ko man deto yan nabayag kong kinantan. Sige, sige, sige. Nalikot kanta ni Tones and I. Oh, Ilocano. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me there, but I was passing by. And I beg to see you dance one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. No, I like your style. You make me wanna cry. And I'll beg to see you dance one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me
dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh. Dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you're done, I'll make you do it all again. I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah, 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 yeah. When you're done, I'll make you do it all again, all again. Woo! All right, that was something from Tones and I. Ayan. Hi, hi, hi ma'am, pa-shout out naman. Thanks ko na ni Linz A. Vallador and shout out sa iyo. And nagiti mayat nag-request, tag-request kay Lata, na-try namin tugtugin. And pa-request ulit akap by Imago Ate K. Sige, damdama, pay ayam kayo pay. Ayan na pay. Pa-request po Miss K, sigurado na ako. Thank you. Kana na ni Miss Jenny Jaramillo Tobera. And good afternoon, Kabsats. Greetings from Namnama, Scholar, the District Organization, and of course, Kabugaw Ched Scholars. Kana na ni Jean-Claude Sahar Solis. And shout out sa mga scholars natin ng First District. Ayan, ang tawag po sa kanila ay ang tawag po sa organization nila is Namnama. And hi nga pala sa president nila na si Lennox. Ayan, kung na nandirabi yung may naagtambay, kung na nakiawamet. Lennox, ayan mo, niyoruray na ka ti bebe, may kan. Ayan, umay kami gani perfecto kung na nadirabi kay awamet. Nagbayag kayo, hindi kayo sa may umayin. And shout out sa mga scholars natin dyan. Alright. Pa-games tayo. Ayan, pa-games tayo na. Name that tune, mga bakiso na ti 100 peso load. Yes. Sige, tingnan nyo ah. Dito ka, dapat title kan artist. Title kan artist. 100 peso load. Nya, naawatan yung di intro, nakakapsat or maminsapay. Dala niyo. Awampay din nag-answer. Kakabsat watching from Winnipeg, Canada. Pa-shout out na ni Sir Arnel Labunya. Yan, shout out po sa inyo. Ayan, pag international na talaga tayo, guys.
Thank you, Ate Kay and Cub sa channel ka na Jean Claude Solis. Ayan. Thank you, Met. Wrong, Anilo. Anilo, wrong. Na-strike 1 na siya, strike 1. Oo. Hanggang strike 3 lang tayo, ha? Maminsan, Pai. Tingnan nyo, Pai. Ay, madin sa digitara. Adan sa dadail na digitara. Ay! No copying! Pagkikinnapi-paste doon sa amin. May copy-paste kayo sa amin. Nagpapada kay may ancient Diyos ko. Ay, akurang! Emma nato eh. Ayun, gaya. Magkurang ato eh. Ay, nanangabakin! Oh my God. Ay, wrong spelling, G. Wow. Ay, nanangabakin, netan. Diba? Ito yan. Ay, wede dyan. Ayan, congratulations kay Jenny Jaramillo Tobera. Gusto gamin de Spelling na. When 1,000 Miles by Vanessa Carlton with double S. Yes. Can you say Raymart gamin kit double N? Double N. Dapat ka Vanessa, no? single N, double S. Ayer. Congratulations kay Jenny. Ayan. Nagitay, nangabak. I-text sila ay DJ number nga maipin. Jinti pinned comment tayo. Wala pang PM. Ay, okay. I-PM dalat time kasi. I-PM yun lang tayo tikap sa channel, gaya men. Yan, kani Jenny Jaramillo Tobera. Yes. Yan, Ano? maraming salamat. Kung nagamin no dadail de gitara kun madam andami mapugtuan eh. Fireflies ko na damit. Pagkikinopyada metan ato eh. Supay, no copying. Makuha kayo, makopyright kayo. Ayan. Ma'am Jenny, PM mo lang iti messenger, iti Kabsat channel. Tapos na maalam ni G-load. When? 100 peso load. Ayan. So, tawagin na natin ang ating jammer guest. Ayan. Ang Bebe Loves ng ating kasama ngayon. Sana all my bebe. Sayang. Ayan, tawagin na natin si Rain Alviar. Hello. Nagbayag metin. Hi, Rain. Iti ka na. Tagaw ka to. Alam ba? Ay, sige. Hello. Alam ba lang ni Mike na. Tapos isublim damdaman. Hi. Akin muna. Ayun pala may ang kulot. Araw ng kulot ngayon. Oo, alaw ng mga kulot. Kamusta ka mo? Kamusta naman ang quarantined life? Nakarantin ba ako? Nakakatakot. Quarantine, pandemic life. Pandemic life. Oo. Ayan, coping up with the stress of School. school tapos yung mga gawaing bahay. Ay, nag-react yung isa. Grabe ka, naglalaba ako, nagluluto ako, naglilinis ako. Siya na, Tapos nag-online shop, gano'n. wow! Siya na, may pang online Tapos shopping. nag-order din ng online. Tapos siya yung tagabayad. Ay, sana all. Sige. Sige. Sige, bigay ko na sa inyo yung mic ko. Sige. Sige, kayo na Ayan, Na-OP hello. ako kasi mag-isa lang ako, ha? Ay, grabe naman. Sige, ang shoutout ka pa, Ayan, Dita. Pumanaw na ko. Saan kayo nag-stop? dyan. Yung tinatawanan ko kanina yung sinabi niya, yung mga ngopya na nga, mali pa. Grabe si Ma'am Angelica. Ayan. Ni-real talk yung mga kasama niyang viewers. Ayan, no? kinocongratulate yung mga Yes. yung nanalo. Yes. Sige, bye muna ha. Diyan muna kayo. Opo. Shoutout muna kayo and then kanta na, okay? Sabi ulit ni Sir Eric, higtot nakpay ma'am, taawan met agan seren. Uy, sino yung nagsana all?
Annie Lou Ay, Rhea. Annie Lou. Ayan. Sana all. Oo. Ano yun? Sana all nanalo o ano? Sana all may jowa, Ay, may ayun. bebe, gano'n. Sana all may jowa. Sana all my dates sa February 14. Ay, Magigig na lang ako. Sige na, bye! ano yun? Meron daw ano. Pa-shoutout po kay Jake Cyrus ng Bantay. Ayan. Kay Ma'am Joanna Mercado Ilar. Oy, shoutout kay Hershey, Rain Alviar Madamag. Pa-shoutout pati Ten Hatsinto. Ayan, Ten Hatsinto. Ayan, mga Ten Hatsinto sa ISNHS batch 2015 to 2016, I think. Oo, graduate. Hindi, wrong. Wait. Ay, oo, 2015 to 2016. Ayan, shoutout Hershey and shoutout Ten Jacinto. Love you all, mama. Thank you for the support always pag, tumutugtog kami. Yan. Ayan, so, kanta na po kami. Ayan, here's a song from Zia Kizan para sa inyong lahat. Ayan. Umiikot-ikot yung upuan, no? Hanap ka na maaaya pagkat sadyang wala kang magawa. Nagsasayang ang bawat oras sa ulan. Na-search mo na lahat sa internet. Naubos na ang load sa kakatas. Naghihintay ka lang na may makukulit ulit. What are you waiting for? Call my number, knock on my door. Nandito lang ako. How I wish you let me know. Kung sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Kung sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Ako na lang. Sana tayo na lang. Dalawa. At sana nalaman mo pala. Ako na lang. Sana ako na lang kung pwede lang I wish. Ako na lang I guess. Ako na lang ang paborito mong bis. Oh yes. Di ko babasagin na yung trip. Whatever man ang gusto mong gimmick. Sabay sa jamming I can do it mo. Sige, I'll stay. What are you waiting for? Call my number, knock on my door. Nandito lang ako. How I wish you let me know. Kung sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Kung sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Ako na lang. Sana
that's Ako Na Lang by Zia Kizan. Ayan, shoutout ulit tayo. Oh, may sinasabi si Sir Eric tungkol sa lockdown. Lockdown ka no February 14, ma'am. Ay, grabe bitter si Sir. Wait lang, hindi ba may couple ka? Sa profile picture niya may couple siya pero medyo bitter siya sa February 14. Ayan si Ma'am Jean Claude. Claude or Cloud. Sa Horror Solis. Pa-request po ng 2002 by Anne-Marie. Yan, featuring Ed Sheeran daw. Ayan, si Hershey ulit. Hershey Agcaraw Ruta. Brain Alviar, Unwell Kantae Man. Hehe. Unwell daw. Si Louie ang kumakanta nun. Ayan, unwell daw Yung... Yun. May ngungo. Ay, grabe naman. Inano ko lang yung melody niya. Grabe siya. Ayan, thank you po Ma'am Ruth Tubera, Angelica Biledo Tabula. Ayan, thank you sa mga stickers. Hello, Ma'am Blessy Del Rosario. Yay, shout out Ma'am Blessy. Naimbag nga aldaw kanyayo amin. Dito'y Kabsat Channel. Ayan. Ken Kogayam, shout out ken dagiti tagapagpandayan. Oh, pagpandayan lang sa lakam. Ayan, dagtoy kami apo, pagpandayan. Tagadtoy nak, didtoy nak na yanak. Didtoy nga naputed yung puseg ko. O, diba? Yan. Shout out ken ni Mudra Bells ko. Ang agbuybuya day jay, bisig review. Ayan, shout out didtoy lang karuba. Hi, Mang. Hi, Mang niya si Datayo. Ay, when may kami damdama. Sana all. Ayan, so, kantaim ka nun, requested song da. Ay, Unwell. Unwell pa yan, laki. Ay, amadi, kasta. Ni, Unwell. Ala, sige, garon. Ayan, so here's a song from Anne-Marie featuring Ed Sheeran. May sapay. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. Now it's never been better than the summer of 2002. Ooh. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, saying love is forever and ever. Well, I guess that was true. Well, dancing in the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems, singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. We are only when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Well, Dancing in the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And we were like this, yeah, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. hold up. If you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture
picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of both our lungs. On a day we fell in love. Ooh, ooh. On a day we fell in love. Ooh, ooh. On a day we fell in love. Ooh, ooh. On a day we fell in love. Ooh, ooh. Dancing in the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems, see, bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of both our lungs. On a day we fell in love. Ooh, ooh. On a day we fell in love. Ooh, ooh. On a day we fell in love. Ooh, on a day we fell in love. Ooh, ooh. On a day we fell in love. Yan, so that's 2002 by Anne-Marie and Ed Sheeran. Thank you Ayan po. ulit. Wait, asa na ba yung Ayan, last? maraming salamat sa mga papuri po. Ayan, nakaka... Oh. Oh, ayan, basahin lang natin yung mga shoutout bago bumalik si Ate Kay. Ayan, yay! Thank you, Ate. My favorite song, 2002. Ayan, hope you appreciated our music. And ayan, hello kay Ma'am Sharer, na si Ma'am Catalina Lopez Carabin. Thank you so much for sharing the live, Ma'am. Ayan, pa-shoutout man, Ma'am Dagitay, ex-batalyon boys, tirang ay sinait. Ayan, shoutout, ex-batalyon. Ex-batalyon boys, tirang ay sinait. Ayan, pag-games ulit tayo after the song What's in the Box naman for 100 worth peso of load. Ayan. Wow, galing naman ng couple na to. Ay, alam na couple tayo. Sherry L. Ayan. Hi. Hi. Good morning. Good morning. And good afternoon po. Pa-request po naman ng This Love by Maroon 5. Ayan, I will pass the mic. Ayan, so Ayan, ito po yung pag-games natin ngayon, version 2. Ayan, so what's in the box po? Sige sir, Sir Raymond Pines, ayan, kantahin tanto det annual mo. Oh, ay ala. Ay ala. Ay ala. What's in the box? This box is very mysterious. Ano kaya ang laman nito? And so, and first clue natin, this is an electronic device. Ayan, so ang price po natin is 100 peso load. So, galingan po natin ang manghula dito sa ating mystery item inside the mystery box. Yan. Pinipilit yung Anuel, oh. Oh, huwag kang ano. Baga lagarudan kan tayo to sir. Oh, naipin pa ha. Grabe ka ha. Uy, wait lang. Pakanta naman din po ng request ko, Porke po by Maldita. Yun ba yun? Sige. Wow, galing. Ay, hindi. Char. Good afternoon po. Pa-request naman po ng This Love by Maroon 5. Oh. Ito yung mga ni-request ulit kagabi. O, di ba? Isa-isa. Ito yung mga ni-request kagabi. Ayan. Rain Alviar, Ako Naman Muna by Angela. Can last request. Haha. Ay, wow. May simpleng ano lang. Wow. Ayan kay Raymart Pines. Sorry. Sorry. Pasensya na. Kunya. Char. Hindi. Kay Sir Ray Martinez and Wellman Apo. Ayan, Kay kita Ma'am nyo, digiti ko, Mika adan yan. Rabino. Ayan, thank you po so much for sharing the live of Kapsat Channel. Sa miweng iti distrito. Pa-request man, Ma'am, through the years. Thank you and God bless. Data, digiti Oh, ayan ko, na yung adan. mga answers natin.
Sabi ni Ma'am Angelica, power bank. Okay. Second clue. Oh, second clue daw. Second clue. This electronic device is kinakalikot daw. Iniikot-ikot yung parang ginawa sa'yo ng ex mo. Char! Out daw. Aray! Grabe Aray! siya. Kinurot-kurot. Iba Okay. pala yan, kurot-kurot. Ikot-ikot pala Oh. yun. Wow, AirPods. O yung afford ko lang bumili ako actually sa, Ay, sa Shopee. Grabe. Tig Radyo. 100 pesos. Tapos alam mo yung tunog pag kumunik. Ayan, shout out Shopee. Ayan. Beke naman. Instead na, hindi na ano. Alam, nagbaba ng damit smartwatch ka daglalaotin. Ay ala, pang baba ng dagiti answers da. Oh, hindi na ganon. The Bluetooth device is ready to pair. Hindi na ganon. Ni Musliman, Uy. dinagkatangan na nato eh, sigurado. Uy, grabe ka. Uy, wag kang mag-stereotype ha. Ay, nagdi-discriminate. Alis na. ay. Uwi. Radyo ka na, apo. Dito nag-box. Gulangan nyo to ng ng sweldo. Grabe to ha. Ay, clock. Ang dami. Wi-Fi daw, Wi-Fi. Digital clock. Adapter, Wi-Fi. Mic. Mic department store. Wala, marigatan na talaga, Sir Marig. Oh, Ayan. Bluetooth speaker daw. Ay, ginagamit ito sa Bluetooth pagla-live speaker. stream. Ayun. oo. Ay, support. Live Ayan. streamer siya. Support my page at... Ay, oo. May ganon. Oh, Ayun. Support niyo yung page ko, Kuya Louie Gaming. Ayan. yes. KOOYALOWIEGAMING. Ayun. Kuya Louie Gaming. Ayan, yung profile picture niya, yung red, black, and Yan, yung cartoonize lang yun. animated vector art. Ayan, flash drive, speaker, Bluetooth speaker, AM or FM radio, headset, Bluetooth speaker, ay, social. Wow, iPhone 12 Pro Max. Sana all. Wala kami pambili ng iPhone. Hanggang 8 lang. Char. Nahiya yung Nokia ko. USB. Grabe naman yung oven toaster. Paano kakasya dito? Remote, Android phone. Hello. Mangegdak. Lapel. Digital camera. Oh, PS5. PS5. Ay, sana Sana all. sana Hindi all siya kasya PS5, dito. no? Ayan. Take note na itong box, ganito yung size. Ganito yung size. Pati napat dyan. Uy, hindi. Uy, tinapat ko lang sa katawan ko. Ano ba naman yan? Grabe kayo, ha? Medyo judgmental kayo. Microphone stand. Ano? Mouse daw, mouse. Lapel microphone, Apple Watch, VCD player, mouse, Apay, stopwatch. Ano to? Next clue. Ginagamit ng Ballpen. mga singers na nagla-live streaming. Ayan, oh, hindi lang streamers, hindi lang gaming, pang-gaming stream. Mga singers din. Yes. Oo. camera Ito. 360. So yung first clue natin, electronic device. Grabe Second clue, kinakalikot. Grabe si ate, camera 360. Tapos pinapaikot-ikot. Bale, may settings siya. Oo, may settings siya. Pwede mo siyang hinaan, pwede mo siyang lakasan. Yes, pwedeng Ano hinaan. yun? Vibrator mouse? Ba't Ano may yun? ganun? Ano yun? Eh, grabe siya, vibrator mouse. Madam May Luis ganun ba? Marius. May ganun ba? Uy, pili tayo sa Shopee. Char. Nagbabibrate na mouse. Paano yun? Like, Kakaiba siya. grabe siya. Eh, Bagay. grabe. Nakakatakot naman yung mga answers nyo. Bagay para sa mga pasmadong tulad ko. Lapel. no? Audio mixer. Audio mixer. Mga ganun lang yun. Automatic. Pwede siya. Pwede.
Oo, pwede siyang Ano siya, ano. may setting siya, no? Kaya mga mabalin mo. Ayun, medyo malapit si Madam Eric. Oo, medyo Ay, malapit Eric. si Audio Sir Eric. mixer daw. Yes. Blender Blend. daw. Blender ang umanay. Wait, ano yung Blue Snowball Ice? Mine blender. Blue Yeti. Blue Yeti. Nala, medyo din eh. Advansan? Ayan, at tinakaibagan. Ayan, meron na po. Ayan. At tinaga na dito, sobrang sikat idi kasagsagan ti ECQ. What? Oo, sobrang sikat. Nagdakkel ti discount na idi 12-12. Well, Kasi kadakkel apo. Gimpod, duwa yung presyo na. Nung managlasada kayo kada ko kaya talaga makita yun. True. Kasi discount na. Imagine na gimudwa yung presyo na. Baglangin ang tahanan nga na nga idi. Ay, true. Lako Well. daan di ribo-ribo. Well. Maulaw ti ka. Nangala kami met apo ngiminik ka ko day sound card na may. Di lang mic na ti sinagsak Gilang mic na. Ayan. So, may nanalo na ba? Wala pa. Ay, wala pa. Ayan. Ayun, malapit na pala. Hindi pa Oo. yun yung official. TikTok ka na ni Wow. TikTok? Nabibili ba to? Ay, direct Wow. ka. I-adjust tayo dito gaw. Audio Sige lang, power sige lang. amplifier. Yan. Digital Audio audio. power. Pinadakkel me DJ Uy, in-emphasize makina na niya. Ang umanay amplifier dito, yung umabagkat. Baldado G maktat tanga makabag. Sa bagay, di gamit amplifier nga babasit. Ring light ka, no? Ring light aan. Condenser. La, dandanin, dandanin. Kwa, partner ti condenser. Oo, haan nga. Remind tayo lang nga haan nga buo nga set. So, Oo. mesa nga part lae. Nasa lang nga part. Adobe One. Audition. Audacity, wow! Audacity. Wow! Ano to? Ano daw? Ay, Audacity. Audacity. Ang lawak naman ng Hindi ba- vocabulary ni Hindi, application siya. Audacity. Yeah. Ha? Hotdog. Sa mga yellow daw yung box nito. Tapay yellow may kanyayo. Ay, sa ay! Ay! Pahapiyaw. Digital mixer. Hand mixer. Hand mixer. Asa ko di, Jai? Hand mixer? Ayan. Adapay stand mixer. Compressor ka, no? Wait lang. Compressor. Pangikas ka siya, amti compressor ditan, madam. E di, i-compress, char. Cable. Cable. Manual mixer beater. Air fryer. Air fryer. Shit, Very that's social. Very Shucks. tita. Kaya't kumit deta, madam, air Line fryer. mixer. Line mixer. Senda. Senda USB professional condenser. Damdama kay mga 7 words to. Analog mixer. Mabanimpay ka. Megaphone ka, no? Ikabilyo pa yun. Capacitor. Capacitor. Masapol ko deta, madam, kita dahil di aircon di balay. Capacitor, capacitator. Ikabilyo pa yun. Capacitor. Di ba? Ah, Na ikabilyo capacitor, sa amin okay. nga mixer. Hand mixer. Lagi ikabilyo amin nga Cement klase mixer ti pa yun, mixer. Yan, abangan niyo abangan papakita nyo, di ko. may pakita. One, 2, 3, Go! whoop! Naome. Ay, awa mo. Chupi kami. Powered mixer voltage YOLO box. Ano ito YOLO box? Ito YOLO box. You only live one box? Ultrasonic amplifier. Hanggang man amplifier dito yung Sir Eric. Ultrasonic amplifier. Nagiti, ususa rin talaga. Nagiti singers nga aglalay. Ultrasound. Grabe siya. Pasensya kayo, Radio madam. frequency amplifier. Scarlett mixer. Ano dahi, Jai? Ala, andyan mo ti Scarlett mixer. Amunetan. Mod mic USB. Ano na nga? Baka mo may pakita nga min. 1, 2, 3, go! Ay, sorry muna. Nagi kayo? Ako lang mismo yung mag-sound effects, no? Hi, Louie. Welcome to Kabsat Channel. Ayun. Ayun. Hi, Who's that? Ay, kini Kuya Uban. Uban. Ni Kuya Uban. Uban. Ayun. Samsung Acer amplifier. Setter na
Po. Oh, 3.5mm desktop microphone. Computer. Nag-search Ano dan kaya? Apo. Hindi, ala, nag-copy-paste na may di Google the answer na po. Phone holder. Microphone. Ano kaya? Microphone. Okay. Partner ti Mike deto guys. Partner ti Mike. At dati medyo nakatama tatay. Kaya ni Ma'am Erica. Wen. So nga, soblianan yon barbaring amuyo. Gita yung beringer. Beringer. Bering? Behringer. Sirit na ako na. Sirit na ka na. Aw, no, isirit mi. Awan mga Bueno, batin. isirit yun deto yan. Sound mixer board. Oh, wait lang. At dati asidig. Sound mixer board. Mhm. Singing mic. Meron bang dancing mic? Char. Tumawa kayo eh. ₱100 load. Oh, almost. Kita ba ako, ate? Oo po. Ayan na. Regwa, Ma'am Regwa Tolete. Ma'am or ano sir? Kayo, ano ba tawag dito? Yun, visible char. Oo, visible. Visible po kayo, madam. Audio interface, kung kuna na. Naman, nag-alalaan nyo din Ala, kita. sis, pel, hanga umanay ti mic stand di 20 bucks. Microphone condenser, ha? Nanga mic dati kakabsat. Partner ti mic. Ayan, thank you so much for the likes Under and B. reactions. Sa baligayang Singing. din. Singing live. Sound card. Medyo Ayun. malapit ka na po. Yun na yun. Yun na Yun yun. na yun. Yun na yun. Yun. Oh, mahirap kasi pag okay na yun, di ba? Oh, tama. Ayan, so may nanalo na. Okay. Yun. Congratulations, Kai! Ma'am Maricel Esteban Viernes. Yeah, palakpakan naman. Pero ma'am, mo maala dati DG Premium Tata kasi Sabado Tata. Hanga Yes. Biyernes. Sabado, may munggo. Alamit. Ayan. Sabado, may munggo. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, this is the Singing Live sound card. And ang Ayan. variation V8. V8 live sound card. Ayan. Ginagamit ng mga streamers. And medyo ano na siya, medyo Ay. tap-tapukan. Already bagi mi pa yan, makutkuton sa pa yan. Ah. True. Magkukuton yung bagi mi. Bukod ko to na pahiya Sweet tan sa gamin. Ay, Char. Matettedan met Sinatantong lang, gaman. Char. Ay, grabe. O, diba? Anak ka ng answer Paano na nga apo ko na ni Angelica Villedo Tabula. Ay, may nanalo na po. Tani, ayun This na. is a sound card Ah, po. singing live Singing sound live card. sound card. Yes. Natapo talaga. Ayan. Ayun, Tanong kay Mabitera na congratulations. po. Sinakam tumot Dati lang. na nga ba, kakabsat, PM nyo lang ang iti messenger. sound card. Messenger iti kabsat channel no maklaim tayo iti prize. Sige, agexit na palang karod. True. Oo. Oh, congrats daw, Ma'am Marcel. Wala ko na ni Ma'am Angelica Villedo Oh, Tabulat. sound card lang amok. Isunay sumbat. Anamet konak no mga batnak ti first time. Ado pa Ayan. ikan sa ma'am. Yes. Dupay madam. Agbuya kalaing. And Ado pa congratulations na live ulit tayo. kay Ma'am Maricel Esteban Viernes. Yes. Ayun. Sige. Bye muna. Bye. Bye. Ayun. Ayun, gaya mga po, agbalin tayo send ti stars dito kwa tayo. Yes, you can Iti- send stars to support the Live stream. tayo. Tap na dati support nga maala tayo met niya. Truths. Ayan. And here's our next song. It's a requested song from, hindi ko na maalala kung sino yun kanina. Yung nakapin. Pero may dalawang nag-request ng Anuel. Dalawa ata, or isa.
shadows on my walls. All night, hearing voices telling me that I should get some sleep, because tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown, and I don't know why. And I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you don't care, but stay a while, maybe then you'll see. Deep inside of me, I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. Talking to myself in public, dodging glances on the train. And I know they're out there talking about it. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking somehow, and I've lost my mind. And I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while, maybe then you'll see. Deep inside of me, I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. 'Cause I've been talking in my sleep. Pretty soon you'll come to get me. Yeah, they're taking me away. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while, maybe then you'll see. Deep inside of me, I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. Yeah, how I used to be. I'm just a little unwell. How I used to be. How I used to be. Yan, maraming so that's our salamat present po. song. Ayan, basa ulit tayo. Yan, thanks po. Thanks, Jen. Ayan, sabi ni Ma'am MK Fermin. Sir, ito pa the first time, ma'am. Ayan, he's referring to the game. Na first time nga nangabat. Ayan, kuna na ni Ma'am Jeannie. Ma'am G, porkek ka na. Bagi minto maud-udin ate. Adupay, congrats po sa nanalo. Ayan, sabi ni Hershey, nagmayat talaga ti tandem yo Rain Alviar ken nilakay mo. Ay, Stay sana strong. all. Stay strong ka no. Kasi nag-strong. Kasi na. Ayan. Sapay ko ma, more aways to come, Brad. Yan, adupay nga ririmi apo. Adupay, manupay nga tao enama. Yan, congrats daw. Ay, congrats sa pa nagkasaratan. Char. Congrats din ang abat. Ay, congrats yun na nga Thank you, pa. Digitig 70 stickers po. Yan, thank Can you keep so on much. sharing Digi Live tayo. Apo tap no umaduti viewers tayo Yan, para thank you so games. much sa mga sharers natin. Ayan. So, kumanta kami manen. Ano daw? Ayan, may sapay nga kanta apo. Yes, ayan. Yan kalapasan ti may sa kanta Unchained tayo apo. Melody kay- man pa'y apo ko na with Ala. begging face. Kano kasi nag begging face? Grabe, naglaad. Aray. Okay lang, okay lang.
Ay, nagragot. Ay, amo to sa rekon no da makita kag kagor. Nagragot kan manang. Grabe siya. Mangantayo pa'y ate ken kuya. Ala, apo. Chicken adobo ti sida. Ala, di mo ma'am kaya ang kami pa'y ng rabii. Dire ka ma'am taag kay ASMR kami to yan. Fishball. ASMR niya. Mukbang nga fishball. Ay, true. Yung nawalan Sana na ka notiso all. ka kay dinardaraan ate. Si kami mismo tikon niya, ti taga-reake. Ayan, so kumanta kami pa yung mesa apo. Yes. This song is from Ben and Ben. Yes. Ben and Ben. So this song is also used sa... Tamanin na po ng malmalpasan. Ala, grabe ka. Mabali ni-introduce ko di kanta. So isutilin niya na apo, sipo din ang rugi kami nga nagtukar. Yan. Ala, syempre i-inform ko lang, Met. This song is, you know, it was used in a Filipino movie. The movie is called Excess Baggage. Yes. Doon daw titingin. Hi. Ayan. So this song is entitled Maybe the Night. I wanna lay down by the fire with you. Where souls are glowing, ever warmer too. Your love surrounds me like a lullaby, singing softly, you are mine, oh mine. Moon has never glowed these colors. Hearts have never been this close. I have never been more certain. 'Cause I will love you till we're old. 'Cause maybe tonight holds a little hope for us, dear. Maybe we might wanna settle down and just be near, stay together here. We follow the pull of fate into this moment. We follow the pull of fate into this moment. Moon has never glowed these colors. Hearts have never been this close. I have never been more certain. 'Cause I will love you till we're old. 'Cause maybe the night holds a little hope for us, dear. Maybe we might wanna settle down, just be near, stay together, stay together here. Yun. Maraming salamat sa mga nakaka-appreciate po. Yes, thank you so much for sending stickers, commenting on our live stream dito sa Kabsat channel. Yarn. Yan, resume na po tayo sa What's in the Box. Yay! What's in the box ulit? Ayun, parang may dancer tayo dito. Oh. Galing Ah, nga. di ba? Kuningning. Kuningning tinagan na. Kuningning. Kuning. Kuningning. Okay, so what's our first clue, Madam K?
Amo yan? Wow, Yes. nagastar, apo. Kinanayan ko agagatangin. Truths. Nagastar, apo. Ayun. Ang first Ayan. clue natin daw is madulas. Madula. Ayun. Gusto mo yan? Ayan. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Gusto mo yan? Gusto mo ng madulas? Ay, yung sapatos ko, Brad. Pasensya na po. Ayan. So first clue natin is madulas. Madulas. Ayan, Ay, madulas. tayong wala si Paps. And so first clue natin is madulas. Madulas. Ah! Ay! Na 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 na. Laway. Laway. Cream silk. Avon lotion. Specified, no? Ano to? Pang skincare. Yan, pang skincare daw. Skincare. Ganda ng hair. Ayan. So, dapat i-specify kung anong klaseng ito. So, dapat complete with brand. And, since magagaling po kasi kayo, ayan. So, dapat with brand Wow, and Celetec daw. with Wow. brand and variation ng Celetec ano? Day ng ating cream. madulas na ano. Ayan, Sunsilk shampoo. Sunblock daw, sunblock. Sunblock. Night cream. Ayan, paki-indicate po yung brand natin. Brand at saka ano, may sinasabi siya. Grabe siya. Mahal May daw. tanig- Tanyo, tandaan niyo makuanon, mapugtuanan. Pond's White Beauty Toner. Pond's Cream. Cream Silk, Silk Pink, 10 ml. Ayun, super specified. O, gayahin. Ganun. Wow. Ah! Ayan, merong tumama pero dapat specific i-indicate. siya, I-indicate, i-specify nyo kung anong klaseng yun. At the indication na. Ayan. Ay, hampay nga nakwan. Guys, specify almost yung lang, ano siya at almost. apo. Lux Organics Aqua Daily Sunscreen. Wow. Silka Papaya Lotion 200 ml. Vaseline lotion. Nako, may sumusobra. Oo, dapat ano. Vitres 1 liter. Grabe naman yung 1 liter. Para sa Pag-ibos amin mo. yun. Hindi, para sa atin yung mga Para ano. sa atin, para hindi mag-dry. Makapal. Oray nga tawan sila, when sir ka, gan andap ka de, yan niya. Nagsileng. 1 liter na. Grabe naman. Bitres. Ay, nako, may sumusobra. May sumusobra. Ah. Ano sagot? Sobra-sobra. Paki-check lang po ng maigi. Ay, nako. Sige, dyan ka muna ala, awampay. Lalaingon nyo. Agsursuro basi laing yan hapon eh. Daman timesan basit laingin. Ala, lalaingon nyo. Ayan, Brazilian keratin. Sana all. Sana all may pa Brazilian Ala, keratin. po. Andiyak ang mo dagijay. Uray siya ka. Ano nga po. Low maintenance Wala. nakti hair. Uray siya. So, kasi kabuhag Amuyo siya lang mangkulog
gusto mo kastulangan. Uy, okay naman siya. Keratin We are conditioner. naturally curly. Yala. Yes. Bagpay digiti tagko-conditioner rin kaya safeguard pa iti shampoo ko na ako. Yun niya tin sabon ko kaya sulak tama Uy, di ang kami ulo. akas gatangan kami ti Dav aya. Kita nagkili na. Ay, grabe ka ah. Tapos lapay piso di dandruff kun. Kasi kapuspulan ha. Pagawinan nyo man, ito yapo. Salaulang bata. Diyos ko. Sige, gagatangan kami ti Dav ti Ammo. Say. Gumatang kayo apo to online shop. Rijayan! Nakaalan. Ay, ada nakaalan. Kitanta man, kitanta. Kita ko. Ay, nako. Hindi ganun. Ayan. Congratulations, Kai! Sir James Arden Tabaldo. Ayan, Myra Classic Vitamin Lotion. Yeah. Ayan. Nagastar ti kasta apo ang kay gumagatang. Apay yan. Amo yung datigan ko, masapol tayo nga panawan kasi makapakursing. Trots. Maya pa nga pag-drawingan eh. Ala. Kursing Ay, tayo amin. I recommend Saint Ives. Kasano kami Wow, garot. St. Ives. Yes. Wow, Kasi nagastar gamin unay deta Myra. Truth. If you compare the price Congratulations and ulit kay James Arden Tabaldo. Yan. Ayun, nanalo ko ng Share din 100 siya. peso load. Yan, I-PM nyo lang na po ti Yes, Kabsat Kabsat channel yan para channel ti price messenger. kayo. Sana all. Sana all. Mayra Ayan. i-aminin Ala, sorry, di gijay ko. Pag Apo, ang pag sursuro amin ti answers kakabsat. yun. Oo. Myra lang ang wantiina. Yes, awan ti Ina. Myra. Myra. Mayra Ike, DJ, nilalaklak Yung yun. capsule. Oo, yung nilalaklak. Ayan. Yung Myra baka siguro mga Pro Max yun. May Pro Max. Pro Max ng Myra yun. Sana all. Char. Ada ti Pro Max na tinukiya, apo. Nokia Pro Max. Pero- Jadi ke, pero oray firmo niya. ibet mo Oo, din may yung sumasagot patikwa. pa. Oo. And May congratulations nanalo na ulit po. kay James The late. Arden Tabaldo. Tabaldo. Yes. Congratulations. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Sinasabi ng nanay ko, multivitamins plus ascorbic acid. Ka magpapabili. Ay, grabe siya. Ikaw ah. Shoutout kay nanay. Hi, nay. Ayan, ni Ayan. BG na nga ba ni James? I-PM mo lata ni T. Kabsa Cellphone channel messenger. Thank you so much. Magbabalik pa ka. Yan, so kumanta kami tayo Apo. Yan. Maybe you'll soon forget about all. Or maybe you'll miss it like I do. But one thing's for sure, I'm all knocked out. I spend too much time thinking of you, and I can't get you out of my dreams. Now I know
don't wanna write, I don't wanna call. Yeah, I would not know what to say. Well, it should be you. That's how I want it to be. Tell me you feel the same way, and I can't get you out of my dreams. Now I know that you're the dangerous kind, and your smile is tattooed on my mind, and I can't get you out of my dreams. No. Oh, yesterday I was feeling safe. All I do today is trying to be brave, and no melody can seem to soothe my mind. Now I curse you for being so sweet and so kind, and I can't get you out of my dreams. Now I know that you're the dangerous kind, and your smile is tattooed on my mind, and I can't get you out of my dreams. Yes, I know you're tattooed on my mind. You're tattooed. Yes, I know you're tattooed on my mind. You're tattooed. That's what I feel about you all the time. Answers our next song. Baby, let's go. Away from here. Don't be confused. The way is clear, And if you want it, you got it forever. This is not a one-night stand, baby. So let the music take your mind. Just release and you'll find you're gonna fly away. Glad you're going my way. I love it when we're cruising together. Music is